Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo gin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat itang, iti sabalimanen aparang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo istorya na paulwan. Unfair ka, no? Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Dom, anya itanda update iti pandemya. Awan, pa iti pakabang aran. Nagaduti agreklamo. Masikuran da unay ni ti kaado ti Rikitito sagbay ti panagbiyahe amapan iti sabali nga ili. Dahil tangaraw, nagtilaunay agbibiyahe iti produkto. Wen nga rod, natungday da amin, nalugi dagiti negosyante. Agbisin mo't dagiti daduma nga umili. Awan mapalay. Uregan ano tayo. Talaga kastoy latan. Kaya't ko pa'y kumati agpasyar. Awan pa'y di tapasya-pasya, Rosa. Nasantay nga mo, nagiti tao ang masabat tayo. Wen nga rod, taposible a COVID carrier ta. Isu nga ano flata ti kasapulan. Ay, Kaya rigan tayo ti balod. Sana balay na kaya rigan tayo ti balaw. Basta saan tayo ang maakaran ni ti COVID. Wen latan a. Anyangay nga rod. Sige, agrabwata. Tamapanak ijipon ni Rarya. Adangatan ni nanang ijay. Nimbagkit di tanayaka rin iti nagbugsutan ti punirarya. Taro saan? Ang mga kapilitan nga insirayon. Wanan niya. Ay, sige, inaklabi it agrabwat, Dom. Awasi ko ranan na iti tao. Karaman ni Rosa. GCQ. General Community Quarantine. Ay, ti protocol. Maparita na rumuwar na iti senior citizen ngagtaon iti nangat nga to ng 65. Kan na itag tutubo anabababa ng 15 edad da. Ay, adumot nagreklamo rin. Adumot ang iti nalablabas ng 65 ti taon da senior citizen ti nasalagisag pa lang. Kat isulat ti paratinda para ti pamilya. Sa bala nga pagreklamo ng iti tao ti kinaingat ti panagbiyahe asomrek kan rumwar iti syudad no ili. Nagasamaya ti bayadan da swab test uno antigen test. Sana na mababalaw na iti agreklamo. Tapod naman
ang makapasurulong na ka pandemya. Nagitay daduma pa ya lugar wano ilay bayadam pa data medical certificate kat libre mo tinaduma. Ala, anya iti maraminan ng iti common tao. Kurakon kay tunggal agdis so ti bukod ko iti pagigdaa. Sigurado pasuyaam katupal na ay turog. Naimbagta si katanda nito'y, Chairman. Ang iti problema, Inga. Nadaksan, di bakbaklaya ka problema, Chairman. Sapay ko mata matulungan, Dak. Isumot labang kingin day tabagam. Marigatan ka na mangibaklay. Uwan nga ron, Chairman. Pag-aamo yung matikinarigat ti panagbiag mi ti asawak. Sangkasapul, sangkasaang. Kunada itikas ka na kami. Kan amo yung dumano ti putot ko. Apagpakanak. Amo yung pay. Asan nakamatulungan ni bakit kung agsapul iti bagbiag may. Tamo yung bay. Awan pa'y makatawan di buridak ka nagitipito aputot ko. Pito. Pelat sa nga dosina. Ay, amog na kita. Pito ang naagda-agdan dagiti putot mo. Kan, amo yung may... Hindi kang itingitan ti lockdown. Impar pa rin tumang ko, tibinit-bit ko akal diro me. Ngay may ko intay tayo, jay multi-purpose. At kay warwarasan ini ti ayuda. Agasem, naibabay na kini. Igapot ka, ti putot ko. Pinakibiyangan niyo pa itigado ti putot ko. Kwaing ko ay... Mabit lang, Chairman. Please. Di mo ba't mapaglibakan? Ngayon buking nakpay at nakapabitluwak itin. Anayawatan iti ayuda. Sana ya, Chairman. Saita! Itatamalmalpasan di problema iti COVID. Nadagdagsin man na problema di bakbaklay. Ay, anya na ako ay tapusaksan. Ay, di ka nga ro dagsangit akas taing ko. Ipagamo ti kagaram. Anya ti problema. Ti katunganga! Ano problema ni Mang Ingo, Chairman? Urala aglulwasit na nasabat ko di tarwa. Nagado ti problema na. San nakadun akabaela na baklayen. Nananana. Binin sa binsana. Kitimade ng konsensya pay. Anya? Kaya tiyasawan, kinonsensya na kayo. Anya't nakairamramanan nyo nga, itinatagsan na problema na. Nagproblema tayo iti kang itingitan ti COVID. Gapu kadag iti nagado ariklamo ide may papan iti ayuda. Dayja iti palagip na. Aya. Sana yang isutimay sa kadag iti kaaduan iti naala food pack. Wen, hanggang siyempre, agkurang latta ata aduda sang kapamilya. Ano? Saan na anawatan ti sitwasyon ida eh? Nagado ti mabisin idi apanaway.
Siyempre, nabingbingay. Ano, kinita tayo mo, dagiti na do mga kasapula. Sa anak lata na nagpalawag. Okay, anya ti dinagara na nga eh. Nagatidog tilitan niya na. Aging ka nagtungpal iti major problem na. Major problem. Niwen, ti kang runa na problema ngayon man na ti kahit ko asawen kagawad. Okay. Anya ti problema na. Ni katugangan na. Ay, dahil dyan mo ti mali ka nagiti katugangan o daduma. Nay. Diyak pala imbagan wanyat problema na kan katugangan na. Kumuntra ka mo tadago sa ni katugangan na. Kapun sa mo takapada mamanugang. Sa bagay, adwa talaga dagitay manugang adi makakinawatan dagitay kaskanyak akatugangan. Ay ngem sana may papaniti katugangan ken manugang tinadagsen na parikot ni Ingo. Anya nga raw? Dagitay kakapsat ni bakit na. Karamanen dagitay abirat na. Dagitay ita tirigat na no pumaot ti biag mi a senyor. Dayta aket no nareklamaw ken sana makaanos ti manugang amang danggay iti asawa ng anak ti katugangan na. Oo na. Sipay dagiti lalakay ken babaketen adi makabael ang mga sikaso iti bagbagida. Sipay dagiti sandan nga ammo ti laod ken daya. Dagiti agsubling nga ubing gapot kinapaot ti panagbiag da. Apay nga ka-asid Dagiti nga rod, no saanin amanusan nga iwanan dagiti anak agraman manugang. So nga daw damat ko amatayak kuman kabayatan anapigsaak pay. Tama nga no, kuskusayan daktulatan iti suli. Numagtengko ti kas iti edad ita, di katugangan ni Ingo. Anyat na ko namduming. Aganos talatan Ingo. Datamat ti kayat ni inang ang pakipagyanan. Adi angay nga ron bakit? Karigat na. Kumarat karamot talang mo ti kinarigat ti kasasaan tayo. Day talaang mabainak la kumakan kang awan mabalin ko. Inang kumot ti masaknan. Wan, tinak pa kadanagan. Anya gayam ti kunada ijay barangay hall. Gapo iti ka iistorya. Diyak may ibaga talaga ti kagarak. Anya? Saan nabali bakit? Tagsubliak to. Apay nga men. Anya ti inis istoryam ta uray la nalipatam ti talaga agagaram. Imbagat laeng mo, dagiti napasaran tayo idi lockdown. Unay kan Ingaw. Mabay na ka talaga. Manyangay nga rod. Agsubli kan tulat nga rod bareng adamot matignay ti puso na makatulong kada tayo. Itatang naman. Napasagida na ti gusto karagit imbagbagana. Anyat imbagbagana Nagkalkalat katlaang mati saritaan may dapat ti katugangan ni Ingo. Wan. Agkabaw ka no. Nakarot ti kabaw nan sakit. Agkarasakit ka nun. Ket, siyempre, ti paggastusan na. Tamalaksig ang nagado ti putot na. Mabasid na pa Uwin nga rod. Saan mo't ang matulungan ni bakit na Tada baby da. Dahil nga raw. Isa nakakaasig sa katugangan na. Saan ang maasikaso iti husto? Ang ada question. Anya day ta? Dumot ka no ti kakabsat ni bakit na. Kaya saan daman laka na makitinlulong. Wan mat nga agpaiso.
Kaaduan na kat agsisinublat dagiti anak, apagyanan tinaganak no saan tan ama kabaal. Paedam da ka naman. At dada iti adayaw, kat siyempre, saan akayat di bakit kagbiyahe? Daytan Kapilitan nga isudat ipagyanan na aginggat si bibiyag. Una, kat dayjay tiyas asob ni Ingo. Agdaw-dawat iti tulaw. Di tulungan Uy, idalan iti barangay. Mangted na iti mangted Kasta ti kuna ni tatan. Kas Senior President, ti Senior Citizen, idaulwak dagiti kakadwa ta bisitaan ni man di katugangan ni Ingkaw. Kewun, Adu kat dagiti pensyonado a kakadwa. Bareng mang teda iti tulong pinansyal. nakuliktaan idan iti tulong. Ore sanda namang tadijay. Di ure man nakuliktaan idan no maasyanda. Kat nayunan da tinted da. Uwan matkit dia. Ay, kaasimot da Ingkaw. Di lang nga rodon ti anak da. Adanda ni saan da pa'y ama isapulan iti pagbiag da. Nainayon pa'y mo't di inang di asawa na. Talaga kasta Tawan mo't sa bali akamanganen. Di katugangan na ita tasaanen na makabaul. Day takot tirigat na. Kaasi, dagitay napaot ti biag da. Nga orela sa andan nga mo ti lubong da. Kaasi dalaan. Iso nga rod ako nak. Saan ko akaya ti lumakay unay? Yuray syakmat. Ngam adaya mabalin ng tayo no saan tayo paimot nga oras ti matay. Day talang Isa mistake na maminsan. Di pa na ngay ayawan anaimbag ka dagiti ang sakitin a senyor. Nay. Kaslay bagamutan ano agsakit ti senyor kat bayanan amatay. Ay madimot. Kas nakastan Adamot nga mindagitay senyor akas na saan akayat ti matay. Ay wan. Ay, agpasudit ako nam. Ado dagitay grabe lang nga rodin ti sakit da nga ipatay da ko man. Paitaray da pa'y lay ospital. Ada pa'y dagitay agpilit nga agpaopera tapno malasatan dala ti sakit na. Nga uray awan mo't nga rodin bukod da kwarta pagpaoperada. Nulabsan ti agsarita. Irurumundan dagiti anak da mapanawan da. Ta siyempre, isudan ti aggastos. Kat kasanaon no kas pagaringan kas kadaing ko. Anagadot anak da. Ay awadan Si kami. Asus, nusyak lakay. Kay kayat ko ang mataya ko. Ngam tay patartarahanak to kit din na jak amot lubong ko. Awun na. Saan mo't nga ro, dati pagayatan tayo, ti masurot. No saan mo pa nga oras, kasjay at talaga tigasan mo, ay awan mabalin tayo. Naimbag nga oras yo, kagawad. Damanon kayo Sumra kayo, ma'am. Ay, Ang pitalo ti alahas da itang. ay na. Ma'am ka no. Siyak ti maysa kadagiti anak ni Bakit Imaya, katugangan ni Ingo abayaw ko. Ha? Amok nga amo yun, ti kasasaad ni Inang mi nga Imaya. Masaksak kagawad. Kat awanan ti pangalaan ni Ingo. Ti kapsat ko nga asawa ni Ingo. Awan. Ang moment may papaniti problema ni kayong mga Ingo, iti katugangan na inayaw. Sa ko. Ay, labo. May sursurat ako. Kaasyanda kami kadi, kagawad. Anyat nagan mo itaya natin. Siyak ni seksiya. Ngam, saan seksiya? Ta nailimang ko laang matiboy ko. Ha? Uwan kagawad. Ay napo, nagriga ti balasang abuyungan. Ta kaya rigan na mula tay saan makaangas nakaapot iti face mask nga iwas COVID. Oo. Ano, ti agreklamo iti face mask. Makapatay.
Ah, Nagriga ti agangas. Sana matumtumpungan ti mayat a face mask. Nang runa lang arudan no agusar ka iti face shield. Ay na po, matay ka. ah, Kasmat laang iti panangilamang iti buyong kagawad. Permi nga iro ti girdle ko si ka. aya. Ano na to? Ang san mo't kit de ati maipapan iti buyong wano girdle kas kada face mask ti gagara. Uwan mo, anya, ti gagarang, ading ko seksiya. Ni inang mi ada ngamin last request na. Maudi abilin ko nakmanlaengan tanalawlawag. Anya reta avilay. Kaya't na kayo kanaw ang makita. Da kayo amin nga opisyal ti barangay. Aya, apay ka now? Ay, hindi ka mo. Isulaang mat ti makaibaga. Isuha pang nga asiyo ka di kagawad. Umay kayo, asap. Anya? Ay, kwa, medyo saan sa amatong paleta asap ading. Siyempre, pakaamuan mi paimot. Arang iti kakadwami. Uray agin gat malam. Matayak no madamdaman. Kunangamin ni inang ko. Isu nga idarasyo ko mabasik ati umay. Maudi abilin day jay. Mabalain. Alaw may kayon. Agigiddan tayo ngagpakita iti matmatay na bisitain tayo. Atan, nataysan. Ne. Wala. Katuga ka kaninong awan ka. Natayan ngem. Oray no kasta, dumanon tayo. Kakadwa. Na. Di mo pa itulog ang mabugsat ti angas mo. Ha? Si Bibiyag Pay. Ay, darasin nyo. Awan. Nagsatan ni Ipa. Saan tayo naabutan? Natay ka now. Sana balik. Sana balan, German. Naisurat me, ti kakaiso na bilin na. Anya nga min ayati maudi abilin na. Ato yo, pakibasa yung lakuman. Si kaman timang basa, kagawad dumi. Oy. Kada kayo ng opisyal tinagbugsutan. Di dakon gawidan nga agbugsot. Yay. Imdengan nyo to'y maudi abilin ka. Anyat maudi abilin na, basahay madagos. Agabuloy kayo inton lamay ko. Ha? Ta ikararagan kayto kadagiti agbutos. Ay, edanggan niyo ba? Ha? Masigurado. Layos to tibutos yo. Mailayon kayo ame. What? Abuloy. Layos abutos. Ha? Nene. Kanira dyan? Layos abutos. Anda pa ay eleksyon. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin.
Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung aro diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Regalo ni Mayor ko naman. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Umadanin ti kasangay ko, kagawad ko lapot. Kamamok nga rod nga inton umay alawas ang Jerman. Unan niya. Bali ka barbaro ka akagawad. Tanapoy tarang kay di nagabrod ni kagawad tandok. Uwan nga rod Jerman. So bali umuna apa nagkasangayo ita akagawad akaun. Plano, ti agsilibra iti kasangay ko. Total, nalokay mo ti pandemya. Saan na nakasiday? Umay, mabalintayin ti mangangay iti parambak. Isuna laang kitaan tayo lata ti distansing. Kanti panang salak niblat ta iti bagay. Wen, natural matkat ngamin data. Masapol akitaan tayo ti cleanliness. Di kasano Jerman. Adan to nga ta VIP iti kasangay ya. Ay kasapulan. Awisag ni kumpadri Mayor. Kumpadri yung gayam ni Mayor. Wan mat, nagladaw kan. Ado, ti sana makamam mo iti data. Apo, nagsayatan Jerman. Asedag kayo gayam iti dalikan ako na anak. Ay, sana pagpangas. Ngam no project ti pagsasaritaan. Apagbiit la may implementar ti project. Tapagbiit kat nga rod ama aprobaran. Sumat lagayam nga ado ti project siyang. Project tayo, kunam, kagawad. Karaman kan, takagawad kakit nga rudin. Ayun gaya man niya. Alakat, ibagayo laang no niya ti maitulong ko, Chairman. Talagang ikan kayo iti assignment yo, da kayo kagawad. Ikonikta kiti barangay activity ti kasangay ko. Isungawan malabsan nakabaranggayan. Ay, mayat garda, Chairman. Kasla, piyestan to ti kasangay yo. Mabalay na kasta. No, umayamin nakabaranggayan. Sigurado na ita, maamuan da. Awan to ti saan ang mapakaamuan kagawad. Ay sa Chairman, agpiyestan to ti nagbugsultan. Kasta ti kagarbo ti kasangay mao. Wayne, iso nga ron ngimbaga. Nga ireserbam ti para kasangay ko tunggal yawat ko kingka ti honorarium ko. Sa bagay, umdas mo't nga tan jay na urnong mao. Addan maigatang iti kalalaingan na kadakkel kaldeng. Apaw, day talaunay ti ihawis ko kada kumpari Mayor. Katuin day jay ito ti maipasango ka dagiti espesyal a bisita. Ay talaga, kin gumatang tay ti dakkel baboy, nga iso ti maparti para iti amin. Iso na laang tanay, nagninamot una yun ti babaw. No, sana problema day ta. Basta agparti tayo iti baboy. Iso
Maturog takitin. Masapak nga gariing nubigat. Tagpailiak. Inak-awisan da mayor. Nagpaaramid kan sabot iti invitation card. Di pa ila isot pa itulod mo. Ay, sara mabalin. Ipaw-paw ikulaang. Personal na siya ki mangyawat kini kumpadri mayor. Ay, unay daytan lakay. Kumpadri mayor kung kunabaw. Ay sus, kababain no da sa bali abakang gag. Ne, ano? Kat kumpadrik mo ta talaga. Kumpadrita. Uray pay. Ay. Hay dah. Dilawang pala day tamad nga awak ko kat isumot ti rumbang. Anak, maturog ka na. Ay. Nakakatkatawa mo't dito yung naramid ni Doming invitation card yu, tatang. Magustuhan. Inaramid na gamit request ko. Kung nakit di nanalpas sakbaya nagbiyahe. Pinuyatan naman. Rush ka no, tatang. Agduado nga rod no magustuhan nyo no saan. On my natal day, kunana. Magustuak. Naramid takid daw ko. Mayat nga rod Yawag ko kanumat kan kuana no nya ti maibagayo. Ibaga, mamaragsa ka na. Thank you kano very much kunam. Mayat ti design ti letterings na Sa nabackgroundan iti nataeranan a retrato yo. Kat napalawlawan iti nagduduma apakakitaan iti pamadayaw anaaw-awat yo. Agasam. Ada medalya, plaque of appreciation, kan, ada pa'y corona. Wan nga mo, sana coronavirus ha. Ala ni tatang. San mo ta corona may parparabaw iti atidog akahon. Ay, adayo pa di takahon na makurunaan. Ada pa'y sas dito na isingsingit. Mayor of the day. Nag-mayor kayo magayam iti may sahal daw. Ay, wuna. Kung dito gawak mo't idi opisina ni Mayor. Siya, ti Mayor, iti day dingal daw. Apaw, nagado ti pinirma akan aprubaran. Kasta? Ay, anyan. Apa yan nagsinaay ka? Kaslasaan ka amaragsa ka na nakaw. Maragsa ka nagtatang. Malagip ko man dagiti sayang gusang kapasaray mangag ko ide. Iti umungan dagiti taga nagbugsutan. Oo. Panyak nangag mo. Ada iti nangag ko nagkuna nga agraraman kayo kano. Asus! Amo ko no sino tinagsasaoy ti kasta. Umapala na niya. Saan na bali? Awan itan. Saan nakagawad? Aya. Kinsa na dayta imang dadali ti pampanunutek nga okasyon. I will not allow any rumors to ruin my natal day. Gusto mo lagi English ko, anak ka. Anya? Gusto latan, tata. Adiwaw, sana ul. Good news, Chairman! Sigurado mag-good news na ti padamag mo kagawad ko lapod. Amang pagsubliin ka di barangay nagukisa na siguro na barangay mo no hagkamkamali ka. Yak kaya madadal ti aldaw ko manipo dita. Ay sos, good news talaga, Chairman. At danto ka no espesyal nga iregalo ni Mayor katayo. Talaga mo't ni Mayor
Kaya't nakasurprisan. Sigun king kuana, manmanok kanong nagregregalo iti kasdi akita ti set. Sit nga. Uwan, talaga kompleto kanong Jerma. Ay, lakaturay ka. Noon niya na ita regalo. Anya nga taday jay. Ang mga no adamot amo ni Mayor at arataragayan nyo ngam saan nyo pa'y anagon o Jerman. Anya kumangay. Daytan no anya ki di ngagpaiso anya. Ala, makita na to na Jerman. Wen. Ay. Paggagarinak ni Mayor Tatang, makasangpot mo ilaangan ni Duming. Magkakamat iti kasangayo. Good. Kaano asumangpay? Nagbiyahen, nalapit at danumalam. Good manin. Makatulong ka dagiti rumbang ama isagana. Dagiti mo laki di barangay tanod ti biyang na Kas committee chairman, iso mo ti mangkita no anyat kasayaatan nga aramidon da. Una. Kas lamakit-kita kundi mapasamak. Agmalamsamot ta na selebrasyon, tatang. Ay. Talagang agmalam Iti kaado ti agpabuya, at adun tupay dagiti agbuya. Amangan awanton ti distancing. Addan tolada. Ano dagiti barangay tano da mapusga namang kordon iti pagpabuyaan to dagiti adda ipabuya da. Sa bagay. Ura iti panganan, nakubong. Sana basta dumarop dagiti mangan. Maysa ti sumrek. Adan tumat alkohol ijay, ket agalkohol kalpasan mairsurat nga tinagan nasak may asumrek. Oo. Mayat. Talaga na plano iti husto, tatang. Una, iwas COVID. Ang tumot nga tati problema. Nasaya at magtadakasang putin ni Dumeng. Katay makumikom adagusan. Kung nga rod, ipakita na mo nga adda may tulong na si Ay Carmen. talaga hamot nga da maitong tulong na. May magamalam yung tatang. Nanan, Aja. Pagka nakasangpot kan, manugang ka. kinitat ti pakaangayan ti Paskay. Naisagana mo't gayam amin na nakasapulan. Ay, wan. Nasiglat mo dagiti kakadwa ti mulong. Bilibak ka na giti senyor. Talagang ang damot gayam partisipasyon da. Ay katuan mo't Ang damot ti Jayo, nagiti barangay Tanog. Isimsimpadan ti tulda paglinungan. Good. Nakitam ti tarpulen, Dumeng. Ang kabil damot lang at dagiti kunak nga iraman da. Ay, awan. No di nyo pa nakita panagkunak. Awan kurang Jayo. Kumplito di award ang makita Jayo. na. Manipod grade 1 kayaw. Anya? Ay, sus. Ay, ramraman na pa dayay. Ay, katno. Kinit-kita ng tiipos. Ay na, anyan aya uray dagijay indramraman da. Kinapudno na ka na oh. No, adala record, no retrato yun, di kindergarten kayaw. Inraman na pa'y kuma. Diwaw. Ay, sana ul. Hunayin. Alamon, mayat na kita. Ket nakasaga ng road amin para inton bigat. Uy, chairman. Mabalin yung timaturog at dagos, kalpasan ti pangrabi. Tapno, gwapo kayo inton bigat. What? Ano yan? Sapain nyo timaturog, tapno saan kayo magtutuglap inton bigat. Masapol kumpleto titurog yung itaarabi. Laun. Agawid kami magtain ka ni Rosa. Ay, wala. Masapa kayo nga umalatew inton bigat. Wino, agparbangon kay tukit di Kitaan yun to anay bag. Ang mga nwada nalipatan yung indraman. Iti panagar ko siya. Uy, ibagak to ka ni Rosa. Sige tatang. Sige. Ay, wan, barok. Ay, nasingpot mo't gayam ti manugang tabakit.
Napatigak mo't kayam ka na. Ay, susi ka akit. Ay, Punasan nga minan, ti pa nagduwa-duwam, iti manugang mo. wait. Nakita ko. Nasingpot mo ta talaga. Amang ano italang kasangay ka, ti pa nangiday-dayang mo kasta. Ay, saan mo't asikat. Di mo't. Ngala, kitam kit di mo ti pangrabyan ta. Tamang rabi ita. Tapno gwapo ak nga green. Uwan, sa pain ti maturog. Tapno nataer ka inton bika. Ay, permi diwaw. Idalabarik na kibanog kan pa nakaturturog ko. Ingka ngamin agiddan Isaganak pa iti pagbadominton bigat. Anyan, sa ganampay. Manyarwar kalatan iti polo shirt ko. Ay nadom, agkutintay ka. Madi di pa kat nagugwapo akto ni tatangay. Sa may sa agungat tupay. Anya? Sa matasak kag birthday. Nagugwapo akat nga misaw. Ay, saan apakit? Kadno si ka ti MC. Masapul na presentable ka. Wala na. Ngam simple laeng ti suot ko. Ag shorts, ag mauwak turatan. Nilang tatang ti ag coat and tie. Iso lang ti ag Amerikana. Tapno iso lang ti makita akatairan inton bigat. Anyan? Una, gapata iso ti king of the day. Ited tayo pa madayo ken kuala day ta inton bigat. Makadlawak adom. Nay, anya ti madlamaw? Subsobram man ti panangidaydayaw mo kinitatang kon. At daman na yun nan apanaguyaw. Ni. Awan mo ta. Sikamot. Wala. Masurog na din. Oops! Distancing! Di kay agdudupudop. Ang mga noada maibaga dagiti official iti ili. Oh, dagita face mask yo. Itarimaan yo. Nay, itay payakas ta ti ibagbagam ka dagiti may maki-birthday Imbes ka nga, tugaw ka mo ijay ayan dagiti kakagawa dahin. Ta sekretarya ka nga ron iti barangay. Saan nana? Tada ito'y matimay saan na itad at trabaho kita. Anya? Data face mask mo nana. Isuot mo. Saan kat at nakasingkaw latan di tapungwa-pungwang. Ay, sanak nga ron na makaangay no diretso ang nakaaputan. Protocol nana. Sos, data protocol, makapatay. No, ipatay ka unti Jack, panagsuot, akanayon iti face mask, hanyang around. Sinyorak mo itay. Kaya tita, kabaranggayan. Daggan tayon, ti panagsaon niya ako mayor. Ne, agsaon niya po mayor. Dumag tayo nana. Yawat kon kenkwana ti mikropono. Ag-face mask kayo. Ikatingin Palakpakan tayo, ti mararang nga mayor. Ilias at ta disgrasya. Day, palakpakan tayo ka na. Agyaman na kakabsat. Agyaman na kiti panangtidyo iti gundaway kanya kag sarita. Pangahidayawak ti panangawis kanya ti barangay chairman nyo. Dito'y barangay yo ang nagbugsutan. Ay, kuwan. Kat regalo kan ko na. Urayan tayo basay ta subang pa chay nakailuganan na. Ala, sa bali pa iti nakailuganan na. Huwag nga raw. Kaya nasawan, nabalor unay. Huwag nga raw. Anyangay ka no, tirigalo na. Urayan tayo, anana. Sige, tama panak iti ayan damanang Rosa. Ay, Rosa, malpaston ti panangan. Ngam, awan matlaan ti lugan nga imbaga ni Mayor ang nakailuganan ti regalo na kan tatangbaw. Sorpresa, nanang. Iso a dramatic entrance matagunada. Urayan tayo. Simbang pwedeng ti nakailuganan ti regala. Adaganag. Hindi kitaan. Ay, sige. Anya nga tangay da jay, Rosa.
Nagadon amanok, Mayor. Maparti ka na dagita. Nayon ti pagsasangwan tayo inton malam. Ay, saan? Ha, Dagita ket itin ko kas regalo ken ka pare Gusteng. Paadun pay. ha. Ay, salbak. Pagtarak nun nakiti manok. Mas daw kayo nga ta kakabsat. Nuapay amanok ti regalo kini chairman yaw. Wine. Ngem ado na barangay tinaikan may kadagiti matarakhayd. Baboy kumatiyag mi ditoy. May mayat ti manok. Ta nadardaras ti kaaddanton ti umdas a maiwaras. Ha, may waras, Mayor? Wine. Gapo ta inton umaduda kita, chairman. Warasam taon dagiti ka barangayan tayo kadagiti tarak ng damay. Paadwan damay. Hehehe. Daytoy panagtarakan iti manok. Ti maysa kadagiti napanunot tayo a solusyon. Ti kumarkaraw a panagrigat dagiti tao gapaw iti pandemya. Nukasta, agtarakirak iti manok, Mayor? Wain, chairman. Daytoy ti kunak arigalo ken ka ita akasangay mo. Happy birthday, chairman. Ay ket kantahan tayo man ni Apo chairman kakabsat. Kantahan tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Agtaraki nakiti manok ka para waras. Ay, salbag. Nagtagtagain, bak? Narajayan? Manok? Regalo ni Mayor? Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.
iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Nayaw-awan ka no? Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anya ngay, si Kamuti Officer of the Deita, Kagawad Domeng. Ano sam ati ag may maysa, nawan may sarong akapada makagawad. Awan problema rita, Chairman. Duty na ito. Awan problema. Ti saan nga okay? Kat no si katag duty adi na oras. Gaputan na ilawan ka no kwa nga adda dito sakit kilaat nga adda umawag asa na makapag-duty. Kat kapilitan nga duty ka. Ha? Oh. Gusto aki jimbaga kagawad Domeng. Awan, Chairman. Gusto la unay. Tawan maaramida ka no nagsao ti Chairman. Ay, kastaya. Ay, ngala. Makamo ka dito yan, mapanakon. Sige, Chairman. Sige. Makakantanta kay Ted. Ay na. Ay. Solo flight tax samot ngag paiso. Awan samot ti umay akakalwa. Ay na. Bigat gagtutuglap na tao. Nawal makasarsarita. Naimbag nga oras mau kagawad. Ay kastamat ama. Agtugaw kayo Ay, agyaman na ka. Ay, mo na. Kwa? Saan nga raw? Saan kayo sa taga dito nagbugsutan? Hey, winsa. Hey. Kang samot na ito. Ay, anya ti masapol yaw? Diyaw awanak sa. Abuklatan akagawad ka. Kat abuklatan amanangasi ka kaya. Ha? Ay, nay. Bayat man na ito nakaisuratan tinagan mo Kagawad Doming Portugal. Hey, abukan. Isumula kagawad kunayo adago si tay. Ay, itanay. Mabigbig anagaws ti kinakagawad mo nita. Ay, anya ti may pa ikaw? Ay, daitaw. Dayaw awanak sa. Takbat amon di pagawinak. Anya? Ikasanuritan? Ay, iso ka raw na makasagsagit na kaun. Ipapanakon kay. Imbag ta nakadano naglito'y nagbugsutan ay. Kasano gaya man nakadaron kayo dito, ama? Pag nakapagda, iso nga ron anabot-butan pa yan, di sandal niya, kitika ada yung tinapanak Anya? But ngagpaison ti chinilas na. Iso abarang no, sa anak agbugsod dito. Ini, apay ngay, agrikos kabatan iti panagkikita. Ayan, ama, natumban. Ama, sus, napukaw ti puutnan. Kasalo na ito yan. Hello, Dom. Apay. Agda kita dito Hospital Rosa. Agdala kay nganyag ko dito. Anya? Sino anak kay? Ang kapausan. Di na pa'y amo tinagan nan. Anya? Apay, kasano anak kita kanam amom day tala kay taintaray mo pa'y dito ospital? Naisarong iti barangay hall. Anya? Kasarsarita. Hindi pagamutan na ulaw latan. Natumbalatan na iti nagtugawan na. Ala, kasano nga ro day ta? Saan mo basta panawan dita? Kapilitan na. Agpakpakaan siya sumurot mo't la kanya. Kasta? Kasano nga rod? Ikuyog mo nga gawin. Kapilitan. Ani,
masyanak. Nala, makamu ka no kasta. Sige, agawid kami batla dagos. Bye. Bye! Ay, sino nga rangay day alakay? Anyan no yawid ni Dumeng. Kasano no dinan amo at talaga ti pagawidan na. Kunaklano anyat na pasama kain. Tapi manaw kamot lagayam dito barangay hall. Pasensya ta, malumak mo tan anak kasoblay. Anyat na pasama kaya. Apay ako na dito store nga dala kay ngayon pan mo di ospital. Oy, aday ma dito alakay. Karnay, natalimudaw mo tan. Imbaga, tanakapuot mo tlaan. Ayan na nga rudain. Aday di balayan Inyawid mau? Kapilitan. Tanjak mo't amo no sa dino ti pangituludak ta itulod ko kuma. Awan mo, ti may baga na pagawidan na. Awan malagip na. Sa kapilitan nga agyan pala di balay. Ay anyan. Ket, hanya nga rudain. Adadagos tatang mo na. As lakas ta na. Engem ni, kita ma. Ang mga numay sa langarabak ti panawain, ti panagpakita da ya alakay dito barangay hall. Anya ti kaya siya asawa, Jerman. Ang mga nukamang matida ka sa grupo ngagsapsapol iti mabiktimada. Saan mo't nga ta? Alala, uray no kasta. Saan kayo abastag talit? Narigat eh. Ay, dito uyak salas nga gida. Tap na mabantayak ti sala ili mailakay. O baga gusto ti kuno ni tata nga kamang tindaga sa grupo. Ngagsapsapol iti biktima inda. Sana bali makarindi pa. Makariingat lakit din rumor tila kay iti kwarto nga ayan na. Nakaturo ba't katan ni Rosa dito kwarto may. Ay. Makaturo ka katalakan. Nayaw-awan nga taa talaga, Rosa. Jakman amo nanang. Ti panagkunak katagkapawon. Nayaw-awan, gaputa di na malagipon ti pagawidan na. Kat nakadandanog diti nagbugsutan. Wan nanang, saan aya akas ta dagiti agkabaw? Ay, amok pa yan. Saan ko pa'y mo ta napadasan? Ala, ipapantayon akasta. Nga adda dito'y balayaw, dahi di katugangam alalaki. Ang mga namangan alya. Ay, saan ipapan mo laang nga rod asibibiyag pa'y laang. Kasta ti kayat ko asawan. Iso day tan na. Dua, talo. Hanap sa kada. Nakabakpak mo tay. Apay, kabsat papanam. Papanam. Adakad. Anya nga, Antonia. Yamanak. Nasarakan ka mo't laing ang Antonia. Saan? Saan asak di bagbagam nga Antonia? Ama! Nanang ko day ka! Saan nga iso ti bagbagayong Antonia? Sa orka Antonia. Inanawan na nga ang may sa. Tanakita ka. Ibagamasaan na si ka ni Antonia. Ay basta! Saan asak ti bagbagam nga Antonia? Agam, apay, taga-ano ka aya? Ayan ti balayaw. Sino dagat ti kabalay baw? Ay, awan! Awan dan! Hilip! Hilip! Hanap sa kana! Addan sa pa'y basbastos na Rosa. Timbaan ang laptad. Anya day jay ngayon bagbagaan Antonia kung kunanamot kanya ka.
kabagyan ni Doming dayjay, chairman. Ayam mo pa yan. Tani, ada iya balay dah. Isupay ti di pakapanawa rin ni Rosa. Ang mga katno anyat arami din dayay no awan dah. Ay, sos, narigat at chairman. Ay, di lamaw. Narigat ang ti agtaliklatan iti di ammo at tao ita. Ay talaga. Kaslakit ko ang makita, chairman. Keras ba? Ay, inkakitaan na kayo. Ure, syakit agtarusak mo't ijay. Iti panaggapok ditoy. Kilatisik man da dya pada alakay no gwapo mo't lang akas kanyak. Kabaw nga taros, ha? Wansa? Jak mau awatan di bagbagana no nadluma. Nakabakpak, mate. Kasla, jar natin nakarubot na pumanaw. Wen nga rod, di na maitiso day tabakpak na. Oh? Mm-mm. Ala, amangan mo no at dali na unti bakpak na, Rosa. Adi na kayat ang makita ti sa balay. Jak man amaw. Kasanong ngay, no sana pumanaw. Sana bali nakagabalay milatan ti tao saan mi ngam amaw. Iso nga kuna ni Dumeng nga i-public service na ni ti radyo. Ay, kakasayaan, ah. Apaw! Dayta ati babae. Seksay. Ay, siya ka diti magbagayo aseksay, ama? Ay, wunbot guwapa ka. Kasta tipo ka. Anya? Nay, ama. Sus kayaw. Ay, susapaw. Anya, kisamo, Rosa. Kuan. Ay, ama. Mapangkailat na maturog ni Gisela Diong. Maturog kayon. Maturog at manahin kasta. Wen ama. Ingkay maturogan. Riingan da kay to inton mangantayon. Mabisinak to manahin. Ay, sige manaagay. Dayta. Natulong mo ito duma. Tagtong palitibilin. Adan samot diferensya ti utak na, Rosa. Oh, no. Kudno nga ta? Ana amnesia? Ay! Anyan? Adala amin ditan, Rosa. Adda kurang ti panunot na dayjay kagawad Dumeng. Iswa pumanaw lata dayjay ay na di agpakpakada kada kayo nung makalagi. Day, tangaraw ti saan na napakapanawan ni Rosa hindi palay. Dakamot nga rod mabali na papanawan latan na di alakay. Talaga man nang aasi ka mo ta kagawad. Dakamot maawatan, masya naklaunay. Sa awan mo't ngawin, ti madingar aramidin na. Nagpakaasi pa ya tulungak kanaw. Awan mo't may baga na problema na. Ay ka, ilayon mo na tulungan kagawad. Aginggat kayat nan ti agawid. No, malagip na ti pagawidan na. In public service kumutket din na. Masaya at ano kasta. Parang ada na pukawan iti ama. Ang mga no adamot kabalay na mang sapsapul kenkwanan. Lay nga road, ta ultimo nagan na katawan may bagana. Ay, jay ngay bakbak na. Anyat linaon day jay. Jakam mo. Jakmot nalagip akinita ti karagana jay. Idimpan ko iji ospital. Ay, amangan no adamo pakabigbigan kenkwana jay, kagawad. Kita to man nagpaisaw. Amangan no damot ID. Uno ure anya pakabigbigan. Uno pakaamuan. Iti niya sa sino na. Nakaturog san. Patas ka kitaan di linawang tibakpak na. Kaya di naman lang maidiso. At sakat lamang tayo talakay. I have two hands, the left and the right. Siriing magkaya.
Umadayo ak dito ayan tiritaw. Ang mga namakita na narigatan. Ang mga libagan apal paliiwag. Nidong. Hello, Dom. Kumusta na ita? Ampun ta alakay? Aday jay kwarto na. Agkan-kanta iti I have two hands. Anya? Wandom. Impagarap ko itay no nakaturog. Libasag ko makita ang tilinaon di bakpak na. Siririing mo gayam. Bayam latan. Asay saya, lukas tang agpupuk latan dita kwarto na. Barang agdan tumot na pakabibigan tayo kinukuha na. Kahit makamuan tayo, no taga-ano. Nasikuranak mo tandom. Bayam, ikaw kung makikita, no kasano ang mamuak ti lugar na. Tay tulod tayo ni Chay. Sa pulan tayo di kakabagyan na. Nayaw awan laki, di ka po tadinan amo ti pagawidan nan. Sige, nadya lang. Kinumustak lang. Tama nga nun, nyakat karat aramiin din nandita. Bye. Bye, Dom. Sino nga tangag paiso day taalakay? Bayang mag-iliw. Pagkankantamanan. Bekas na tikankantahin na. Inak man si Ripan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ama! Salot! Ay, kumadyaw! Ay, kwa, agwat-wat-watag laang. Makmaktangan kayo kaday? Ay, abangan no, ang subli kami manan iti Mindanao. Adaman gumakain. Anya? Wait, abangan no, makigubatag manan. Iso nga ang plak-plak ti sakpan. Agwat-watak ko na kuma. Ay, nauyong nagiti kalaban iti Mindanao. Ay, ngam. Manas na. Ano matan tinapatay mo itay. Manas na talaga. Soldado ka kaday, ama? Ano? Tinapatay ka. Wait. Ay, abangan no. Ang daawag na iti kakadwakaw. Sige, mapana ka. Andan sa gubatain. Run. Nagsubling iti kwartaw. Anya nga takiaramidan na. Saan pa arim mo iti kwartaw? Manipod iti kunana nga grubat. Saan pa'y nga ron? Anya nga takiaramidan na. Inta kita ay. Hey! Na, Rosa! Tatang. mabit lang, tatang. Ay, andamang sapsapol kini Duming. Naimbag na oras yo. Iso, ti asawa ni Kagawad Domingo Portugal, madam. Ken anak ka. Sapsapulag ni Kagawad Portugal. Napatag ti kagarak. Amna di Dom. Adamang sapsapol kan ka. Ay, sobra kayo, madam. Ay, tatang, sobra kayo. Umay ka, madam. Ay. Apa ka di, madam? Nangag ko ti public service may ipapan itilakay at tinulungan nyo. Ada ditoy? Ay, oo. Mabit lang, madam. Ang galing. Galing mong sumayaw. Galing mong Iso! kumalaw. Salutaryo! Ada kagayam ditoy! Ne. Ay, susapo. Ne. Taryaw, kung Ay. Nalpasan ti problema yo. Romantic ending. Agyaman ak! Masarakan kamatlaan! Agyaman ak kan Kagawad Portugal! Kat, imbag na saan na nga inuwar tilinaon ti bakpak na! Ha? Anya nga ti karga ti bakpak na. Si igod a soldado ti asawa. Adawar siyak na. Nukumaro. Irwar na ti paltog di tabakpak na kat agpalto-paltog. Anya?
Delikado ron. Delikado. Warsak. Ano? Bigatan. Dahil lakay. Nakitaan. Ditan kagayem tinagibusan di sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.